I tako ceo dan, i tako celu noć, i tako ceo dan, i tako celu noć. U ovoj epizodi vodim vas na jedno glamurozno putovanje, najslavnijim vozom na svetu. Molim vas jednu kartu do Bagdada. Ne znam, Beograđani, jeste li znali? Trenutno sam u posljednjoj deceniji 19. veka. I sa ove naše železničke stanice mogli ste još tada da otputujete do jednog Bagdada, Jerusalima, Istanbula ili, na primjer, Pariza i Londona. Jer bila je ovo jedna od stanica čuvenog Orient Ekspresa sa njegovim glamuroznim putnicima. U ovoj epizodi idemo trasom Orient Ekspresa. Kako je jedan voz postao legenda, optočen oreolom filmskog glamura, ali i živa istorija 20. veka. To ću pokušati da saznam na ovom putovanju kroz vreme na koje vas vodim. Tim najslavnijim vozom na svetu putovali su jedan James Bond i Hercule Poirot, ali i Agatha Christie, Mata Hari, Churchill, Gandhi, Lorenzo d'Arabije. Teško je pobrojati sve te miljenike istorije i slave, jer taj voz bio je VIP loža 20. veka, ali i pozornica kako turbulentnih istorijskih događaja, tako i ličnih drama, detektiva i špijuna koje smo voleli na filmu i u književnosti. Pozvala sam Miloša i Dejana, ljude koji vole vozove, iz Udruženja ljubitelja železnice, koji će mi biti vodiči na ovom putovanju. Predlažem da se ukrcate. Danas je teško zamisliti da je u zlatno doba Orient Ekspresa Beograd bio važna stanica te luksuzne palate na šinama i da je sa ove naše železničke stanice dnevno polazilo i 200 vozova. To je zaslužan pre svega Orient Ekspres koji je putovao čak do Bagdada, to jest imao je vezu. Voz Taurus Ekspres ga je čekao u Istanbulu, putovali su do Jerusalima i Bagdada. Zamislite putnike koji su išli recimo od Pariza ili Londona. To je tek bilo uživanje od 8 dana. Priča o Orient Ekspresu počinje u drugoj polovini 19. veka. Sin uglednog belgijskog bankara Georges Nagelmakers sanja o prevoznom sredstvu koje će povezati Evropu. Za 19. vek to je revolucionarna ideja. Nama, modernim razmaženim putnicima, teško je zamisliti toliku količinu zlopaćenja za putovanje Evropom. Nagelmakers je, putujući po Americi, shvatio šta sve železnica može. Zaljubio se u luksuzne vagone za spavanje. I tada mu se upalila lampica. Rođena ideja o Orient Ekspresu, koji će spojiti istok i zapad. To je tada bilo luksuzno putovanje koje mogu priuštiti samo krem, onaj evropski krem, najbogatiji ljudi kojima je to bilo zanimljivo ići na Orient, ići na istok. Evropa je bila u delirijumu. Prvi luksuzni voz starog kontinenta krenuo je na svoje prvo putovanje iz Pariza. Narod se tiskao da ga isprati, očiju i ušiju razjapljenih od neverice i divljenja pred uglačenom parnom lokomotivom iza koje su išla 2 vagona za spavanje. Vagon restoran i 2 vagona za prtljag. Prvi Orient Ekspres je krenuo 1883. godine, međutim, on nije stigao do Istanbula, on je išao samo do Beča. Prvi Orient Ekspres zahuktao je oktobra 1883. Od Pariza do grada Đurđe u Rumuniji, jer pruga kroz Srbiju i Bugarsku još uvek nije bila završena. Stajalo se u Minhenu i Beču, a u Đurđu se potom parobrodom prebacivalo preko Dunava do grada Ruse u Bugarskoj. Tamo se put nastavljao drugim vozom za Varnu, gde se čekao novi parobrod do Istanbula. Slavna trasa preko Beča, Beograda i Niša otvorena je 1885. godine. Od Niša do Plovdiva putovalo se kočijom, a od Plovdiva do Istanbula ponovo vozom. Tek 1888. istok i zapad direktno su se dodirnuli. 3000 km dugačkom prugom kojom se putovalo 68 sati. Ova stanica u kojoj mi danas stojimo, gde smo mi, ona je 1884. to je sama stanična zgrada 1885. godine završena i Orient Ekspres veoma brzo kreće sa nje. Nažalost, ne na samom početku.
1889. završena je deonica Niš-Plovdiv, pa se vozom moglo direktno trasom Pariz-Beč, Beograd-Niš, Sofija-Istanbul. U to doba Orient Ekspres je saobraćao od Pariza do Budimpešte svaki dan, a 3 puta nedeljno posljednja stanica bila je u Beogradu i Istanbulu. Ova stanica je bila jedna od bitnijih na njegovom putovanju. Čak ova stanica je bitna zato što su se i delili vozovi koji su išli za Atinu i za Istanbul. Krajem 19. veka se putovalo od Beograda do Niša potpuno isto kao i danas. U kom smislu? Isto je bilo vreme putovanja. A to je? Oko 5 sati. Tada kada su vukle parne lokomotive i danas kada vuku moderne elektrolokomotive, vreme putovanja je bilo isto. 100 godina mi ništa nismo mnogo napredovali. Nažalost, pruga je takva da ne dozvolja veće brzine i to je jedini razlog zašto se toliko dugo putuje. Iz svega ovoga što ste mi rekli, deluje mi da je Orient Ekspres zaista bio pravo čudo. Ne samo od glamura, o čemu ćemo kasnije, nego i tehnološki. Jeste, i najbolje lokomotive su bile zadužene za vuč tog voza. Bilo je bitno razviti što je moguće veću brzinu. Koji je primjer? Pa evo, recimo, eksperimentalna lokomotiva je nazvana Leteći Beograđanin. Stvarno? Da, razvila je između Beograda i Zagreba 137 km na sat. Je razvila tada, imala je poseban oklop, to je bilo neki 30. godina 20. veka. Supersonična. Supersonična za to vreme, da. A pritom mi kažete, na primjer, zanimljivo je da ova lokomotiva ovde maksimalna brzina je 120 km na sat. Tako je, da. A ovo je bilo 137? 137, da. Wow, to je veoma brzo, veoma brzo u vreme kada vi niste imali autoputeve, niste imali moderne puteve, moderne automobile, imali ste samo vozove. Tada se putovalo između Beograda i Zagreba, uspeli su da stignu za manje od 4 sata. Danas je to 7 sati. Kako se u pruge dugo nije ulagalo, ne može se više tako brzo ni stići. No, vratimo se burnoj sudbini junaka naše priče. Na dan kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji u Prvom svetskom ratu, Orient Ekspres je stao. Zanimljivo je da recimo za vreme Prvog svjetskog rata je Nemačka uvela neki pandan Orient Ekspresu, poznati bio kao Balkan Cug. 1916. kada kreće okupacija Srbije, uvode voz od Berlina do Istanbula. Jer ovo je ipak bio bitan pravac za putovanje. Moravski koridor, kako ga danas mi zovemo, je najkraća veza između zapada i istoka. A kakav je svedok istorije 20. veka svedoči i činjenica da je Prvi svetski rat završen u Orient Ekspresu. U njegovom su se vagon restoranu Nemci predali tog 11. novembra 1918. Ferdinand Foch, francuski maršal, je dobio od kompanije Vagon Litz, koja je držala Orient Ekspres, dobio je jedan vagon za svoje potrebe. I u Kompjenu, šumi, blizini Pariza, to neki 50 km od Pariza, je potpisano primirje u Fochovom vagonu. Zanimljivo je da je 40. kada je kapitulirala Francuska u junu, da je Adolf Hitler došao lično u taj vagon i tražio da sada Francuska pred njim potpiše primirje. Ma ne, pa to je stvoreno opet za neku Agatu Kristi ili možda Fleminga pre? Da, priča bi bila zanimljiva za Fleminga. Kad spomenuste Fleminga, zanimljivo je da je i Bond putovao Orient Ekspresom i da se zadržavao u ovoj stanici. Taj špion kog smo voleli u filmu Iz Rusije s ljubavlju u Beogradu ugovara sastanak s agentom u Zagrebu. A na toj mapi Orient Ekspresa beogradska železnička lepotica od stanice imala je zaista važno mesto. Stanica zadržala se originalni izgled još s kraja 19. veka i uprkos savezničkom bombardovanju. Zidovi su ostali isti, nastrešnica ostala ista. Čuvena Josefina Baker je Orient Ekspresom stigla baš ovde da drži koncert u Beogradu. Na primjer. Na primjer, između parada kao i mnogo glamuroznih putnika Orient Ekspresa. Da. Tu su bili kraljevi, carevi, prinčevi, princeze. Špijuni. Špijuni. Mata Hari, recimo, je putovala često Orient Ekspresom u Istanbul, poznata nemačka špijunka. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, tako je. Zgrada je pod zaštitom kao spomenik kulture i bilo bi lepo da po izmeštanju glavne železničke stanice ostane da kao muzej svedoči o zlatnom dobu naše železnice. A je li ostalo nešto sačuvano od autentičnog Orient Ekspresa danas ovde u Beogradu? Jeste, hajde da vidiš. Zanimljivo da je ovaj vagon
Išao sa Orient Expressom nakon Drugog svjetskog rata. Znači, ovo je bio Orient Express, ali mi ne deluje ošte glamurozno. Pa da, on je izgubio tu glamuroznost nakon Drugog svjetskog rata. Nije više to bio onaj voz koji su koristili samo najbogatiji ljudi Evrope. Mogu je putovati svako. Aha, a ovo nije bio putnički deo? Ne, ovo se prevozila pošta, inače. Njegova namena je pre svega da se pošiljke poštanske koje su se nekada prevozile da je ovo bila teritorija Jugoslavije. Interesantno je to što je ovaj vagon kada je putovao nego u inostranstvo, Orient Expressom, ovo je bila teritorija Jugoslavije u bilo kojoj zemlji u kojoj se nalazi. Znači, niko nije smeo da uđe u ovaj vagon, osim ljudi koji su u njemu. Poput ambasade naše? Poput ambasade, eksteritorijalna država u drugoj državi. Vagon je 90. godina napušten. Pre 10 godina renoviralo ga je Udruženje ljubitelja železnice, gde se bave plemenitom restauracijom i konzervacijom tog bele epoka jugoslovenske železnice. Tu su inače pošteri bili u ovom delu. Pošiljke su se razvrstavale na ovim boksovima, kasetama. Evo recimo ovdje interesantno, imamo i zanimljivu kolekciju kapa. Ovo su stare kape, ovo recimo su kape... Koja je najstarija? Pa, jugoslovenske železnice. Verovatno ova. To se... Tako je. To je kapa otpornika vozova, on daje signal kada voz kreće iz stanice. Zanimljivo je da su otpornici vozova bili državni činovnici kraja 19. veka, da su oni imali sablju za pojas. Smatralo se kao vojni, imali su činove svoje, polete, istina oni su bili železnički činovi, ali se tačno znalo ko je šta i državni činovnik. Znalo se reda. Znalo se reda, ali je železnica funkcionisala dobro dok je funkcionisala po toj nekoj vojnoj disciplini. Tada je da se bude uglancano, da se bude čisto i uredno i to je zaista ono tako, jedino tako moglo da funkcioniše. Uštirkane bele rukavice u vozovima. Sve. Danas to ne možemo da zamislimo. Gledate na televiziji, to je nekada bilo kod nas tako. Teško je danas zamisliti da se u zlatno doba Orient Expressa ovom stanicom nije moglo proći od ljudi. Ovo je sjajno svedočanstvo o zlatnom dobu Orient Expressa i jugoslovenske železnice. Već 1924. godine, kada Beograd broji 170.000 stanovnika. Dnevno sa ove stanice putuje oko 16.000 putnika. 1939. godine saobraća 116 vozova sa oko 32.800, znači 33.000 putnika. A kaže danas, 1970. stanica ima 10 koloseka, dnevni promet 150 vozova sa oko 45.000 putnika dnevno. Danas nam to zvuči neverovatno. Danas, da je se taj trend nastavio, stanica bi trebala da ima bar 90.000 putnika dnevno. Za špijune bio je tajno oružje, za jednog kralja tajno ljubavničko sklonište. Hitler je hteo da ga uništi, dok je u njemu Hercule Poirot rešio svoj najpoznatiji slučaj. Je li istorija ili misterija ono što pravi famu oko Orient Expressa? Kako jedan voz, poput kakvog super junaka, ne prestaje da intrigira filmadže i pisce više od 100 godina? Pa i mene, priznajem. Zar ne zvuči gotovo mitski da je taj glamurozni hotel na šinama stajao u Beogradu, kad je ovaj naš grad bio svet? Skoro 100 godina ovuda je tutnjao taj kralj vozova i voz kraljeva, taj sinonim za glamurozna putovanja, ta luksuzna putujuća kuća na šinama kojim su putovali i jedan Einstein, Roosevelt, Gandhi, špijunka Mata Hari, Lorenz od Arabije, Agatha Christie i ko sve ne. Treba da znamo da se te 1883. godine, kada je rođen Orient Express, dakle pre ere avionskih putovanja, vozom najbrže putovalo. Za one sa gladnim putničkim srcem, dubokim džepom, na visokoj nozi, Orient Express bio je ultimativni izbor.
Pogotovo što Orient Express je bio luksuzan voz, nije svako mogao putovati njim, to jest mogao je svako kupiti kartu, ali nije bila ni malo jeftina za to vreme. Kažu nešto 1700 evra u današnjem nekom. Pa kada bi preračunali u današnjem, otprilike bi ispalo toliko. Angažuju se umetnici za uređenje interijera. Poznati francuski dizajner stakla i nakita René Lalique dekoriše vagone u prepoznatljivom Art Nouveau stilu. Zidovi od najfinije tikovine, ukrašeni sedefom, draperije od teškog pliša, deluks kožne fotelje, svilena posteljina. Svaki detalj diše luksuzom. Troši se burbon, šampanjac i kavijar, sevaju muštikle, biseri i dijamanti. Ipak se to putovalo par dana, moralo je biti sve na nivou. I bila je, izvinimo še, bila važno reći da su do jednom delu vagona je bio i pijano, da su bile i možda neke igranke ili su ljudi uživali uz muziku dok su jeli. Tako da je to onako bio jedan vrhunski užitak i pošto su svi morali da govore perfektno francuski. Na meniju Orient Expressa paradiraju delikatesi poput ostriga, divljači, ribe list u zelenom sosu. Spremaju ih najbolji evropski kuvari. Zamislite da se u vozu za večeru doterate kao nekad za prijem ili operu. To su bili nepisani kanoni Orient Expressa. Voz je bio sastavljen samo od jednog ili dva restorana i spavaćih kola. Jedino što ste mogli zakupiti kabinu celu za sebe. Orient Expressom putovali su i Einstein, Marlene Dietrich, Lawrence od Arabije, Churchill, Gandhi, Isidora Duncan, Tolstoj. Čitava istorija 20. veka bi mogla da se smesti u Orient Express. Ono što su rekli, kako su ga nazvali, to je voz za kraljeva, odnosno kraljevski voz. Jer nema kralja ili bitne osobe 20. veka koje nije putovala njime. Orient Expressom putuju svi evropski monarsi i diplomate, a on u njima pobuđuje čudnovate ćudi. Bugarski kralj Ferdinand toliko se plaši atentata da je najsigurniji zaključan u toaletu Orient Expressa. A kad nije zaključan, voli njime da upravlja i da nagari na gas u krivinama u divljem uzbuđenju. Sin mu Boris, da bi izbegao kašnjenje voza, jednom je toliko usijao temperaturu parnog kotla da je ovaj eksplodirao i oba ložača poginula. Belgijski kralj Leopold II sa svojom se ljubavnicom najslađe krije u Orient Expressu. Francuski predsjednik Paul Deschanel jednom je prilikom ispao iz vagona u mrklu noć. Jedva su ga našli. A ovaj ga je bizarni incident toliko postideo da je dao ostavku. Orient Expressom putovali su engleski kraljevi Edward VII i Edward VIII, švedski kralj Gustav. Orient Express bio je pozornica raznih špijunskih igara, te je njime ordinirala i čuvena špijunka i egzotična igračica Mata Hari. Kada je 1929. Agatha Christie pročitala u novinama da je Orient Express 5 dana bio zavejan u okolini Istanbula, rodila se ideja za njen najmasniji krimić, ubistvo u Orient Expressu. Smestila je zanimljivu radnju, odnosno samo ubistvo na teritoriju Jugoslavije. Sad nismo sigurni baš gde se tačno dogodilo ubistvo, ko zna, može se i kod ove stanice dogodilo ubistvo, ali u noveliji otkrivaju ubistvo između Vinkovaca i Slavonskog Broda. U vreme kad je Agata pisala čuveni roman, Orient Express već je pola veka povezivao 18 gradova Evrope sa 3 linije. 1931. Orient Express ponovo je na naslovnim stranama. Nadomak Budimpešte raznela ga je bomba mađarskih fašista. 20 ljudi je poginulo. Među preživelima i čuvena američka pevačica i igračica Josephina Baker, česta putnica Orient Expressa, koja je odmah izvela koncert da bi umirila preživele. Asocijacija na Orient Express je misterija, luksuz, avantura. Te ne čudi što njime putuje i glavni junak čuvenog Jules Verneovog romana Put oko sveta za 80 dana. Ali i Flemingov tajni agent 007 iz Rusije s ljubavlju. Ninja kornjače imale su posebnu epizodu u ovom vozu, a veliki engleski pisac Graham Greene svoje 2 romana smestio u Orient Express. Orient Express bio je sinonim za glamur, a ova naša stanica na Topčideru kao da je izmišljena za njega. Ovo je nekada bila kraljevska čekaonica između 2 svetska rata, međutim stanica se nalazila pored same čekaonice i nju je koristio ekskluzivno kralj. Kasnije i Tito kada je odavde putovao plavim vozom. Zgrada je srušena u Drugom svetskom ratu i onda je ova čekaonica postala stanična zgrada. Šef stanice Topčider nam je upravo ispričao jednu vrlo zanimljivu priču da je Georgi Dimitrov zapravo... Možda otrovan ovce.
On je sa Titom popio čaj, ovdje ima razgovor nasamo. Ovde u dvorskoj čekaonici? Ili možda u vagonu, to nismo sigurni. I do granice više nije bio živ. To je živa istina, to je živa istorija. Da, jeste. Šta se to tačno desilo, to nećemo saznati. Hajde da vidimo jedan autentičan ostatak i svedok tog vremena Orient Expressa. Hajde. Evo nas u železničkoj stanici Topčider. Ovaj sat je zapravo pravi istorijski biser jer je svedok jednog vrlo glamuroznog vremena koje je tutnjalo ovim šinama. Da, kažu da je dar Drage Mašin, kralju Aleksandru Obrenoviću. Znači, on stoji tu od 1900 i neke prve, druge ili eventualno treće godine i ispratio je sigurno mnogo Orient Expressa, a s druge strane i otpravnici vozova su sigurno gledali na njega kada su dali polazak slavnom vozu. Slavni voz bio je poprište i najodsudnijih događaja 20. veka. 1918. godine, 11. novembra, maršal Foch potpisao je primirje, to jest kraj Prvog svetskog rata, u vagon restoranu broj 2419, čuvenog Orient Expressa. Da bi se osvetio za nemački poraz u Velikom ratu, Hitler je, kada je zauzeo Francusku, primorao Francuze da se predaju u istom tom vagonu. Kasnije, kad je Nemačka počela da gubi rat, Hitler je ovaj vagon uništio, kako bi izbegao poniženje da kapitulira baš u njemu. A za vreme rata u Orient Expressu bila je i bolnica, dok je jedan vagon Hitler namenio za bordel svojim oficirima. Pa Versajskim ugovorom nakon Prvog svjetskog rata, to je mirovnim sporazumom, kompanija Vagon Lic dobije ekskluzivno pravo da južni i zapadni deo Evrope bude koncesijski njen, da samo njeni vozovi saobraćaju. Konkurentska kompanija je Mitropa, nemačka kompanija koja je dobila sever Evrope. Za vreme Drugog svjetskog rata Mitropa zaplenjuje vagone Vagon Lica i prisvaja ih svojoj floti, tako da su neki vagoni nakon Drugog svjetskog rata ostali u Jugoslaviji. Pre svega kao ratni plen od strane Mitrope, ali su originalno pripadali Vagon Licu. Maja 1977. pohabani voz krenuo iz Pariza za Istanbul poslednji put. Beleže je baš jednu značajnu epohu kada je bilo više luksuza i više se polagalo na tako neke lepe stvari, a nije bilo bitno sad da se odmah stigne ili nešto rekao. Da, nego je, pa da, ali da je i samo putovanje bilo svrha, ne samo cilj. Kao što je danas u ovoj instant eri samo da, kao sredstvo da stignemo, ali u samom putovanju ono je bilo sve. To je bio svako jedan baš značajan period što se tiče transporta u Evropi, sigurno i u Aziji. Suma sumarum, čuveni voz ostao je glamurozna posveta ne samo industrijskoj revoluciji, već i začetku globalizacije. Zahvaljujući Orient Expressu, daljine više nisu bile nedostižne, pa ni san da se putuje bez granica. Orient Express promenio je živote mnogih ljudi, a pogled kroz prozor ovog voza pogled je u istoriju 20. veka. Voza koji je spojio istok i zapad i koji ne prestaje da golica maštu ni danas. I tako ceo dan, i tako celu noć, i tako ceo dan, i tako celu noć.